I evo ponovo vašeg omiljenog fitness žabca. U današnjem videu pričat ćemo o pločicama. Ne mislim na pločicu u kupatilu. Niste pustili tutorial kako postati keramičar, nego kako biti seksi na plaži svakog leta. Ako kojim slučajem ipak želite da naučite da lepite pločice i zaradite dobru lovu, jer se to danas fino plaća, ne mogu da kažem da vam je to loša ideja, ali morat ćete ipak na drugi kanal po te informacije. Ali sačekajte još malo, dajte prvo da vam objasnim kako da uvek imate vidljive trbušnjake. Što se kaže 24/7/365. Ja mogu o tome da pričam jer da budem iskren, ne sjećam se tačno kada mi trbušnjaci posljednji put nisu bili vidljivi. Pa ima više od 10 godina. U međuvremenu sam trenirao i ozbiljno i manje ozbiljno, ali uvijek sam ostao u barem solidnoj formi. Fit, što bi rekli ovi moderni treneri. E sad, reći ćete vi meni, brate, to ti je do genetike. Ja imam lošu genetiku, spor metabolizam, lako se gojim, bla bla bla. Prestanite, ne volim da slušam izgovore. Tačno je da genetika ima veliki uticaj i na to mi vrlo malo možemo da utičemo. Ali verujte mi, pravi razlog zbog čega nikada u svom životu niste vidjeli šta imate ispod tog sloja sala nije vaša loša genetika, već vaše loše svakodnevne navike. Ja vam danas neću dati ultimativan trening program za mega specijalizovan uklanjanje masnoće u predelu stomaka i ultra izražene trbušnjake u roku 14 dana. Takvih programa imate bezbroj na nekim drugim kanalima na YouTube-u. Otkriću vam jednu tajnu. 99% tih videa su beskorisno smeće. Žao mi je ako sam ovim putem bilo koga uvredio. Da nastavim sa svojim izlaganjem. Rekao sam vam šta vam ja neću dati u ovom videu, a ono što ću vam dati su korisni savjeti, odnosno navike kojih vrlo lako možete da se pridržavate i zahvaljujući kojima ćete uvijek imati vidljive trbušnjake. Ponovit ću ključne reči. Uvijek imati vidljive trbušnjake. Dakle, ne dajem vam foru za leto ili neki photoshooting, već savjete koji će vam pomoći da se cure stalno dive vašem stomačiću i da vas stalno pitaju da li mogu da ga pipnu. Stomak naravno, ne budite nepristojni. Znam da ovo traje predugo i da ste nestrpljivi da što pre čujete moju tajnu, ali mora ovoliko da traje da biste razumjeli da će ovo biti savjeti kojih treba uvek da se pridržavate. Ne 2 puta nedeljno ili 2 mjeseca godišnje. Potrebno ove navike implementirati u vaše svakodnevne rutine, da to postane deo vas, novi način na koji vi funkcionišete. Nemojte se plašiti, rekao sam da su navike vrlo jednostavne i moći ćete postepeno da ubacujete jednu po jednu i da vremenom u svakoj malo po malo napredujete. Raspričao sam se baš, čini mi se da bih mogao ovako 2 dana, ali vidim da su neki od vas već počeli da zevaju, tako da ću preći na prvu naviku koju treba da ubacite u svoj život ukoliko želite da uvijek imate vidljive trbušnjake. Obavezno lajkujte ovaj video, zapratite ovaj kanal i uključite ono zvonce za koje znam da vas mrzi da ga uključite. A bilo bi baš lepo ako biste podelili ovaj video. Vama to ne znači puno, ali meni znači mnogo jer želim da postanem najpoznatiji žabac na ovoj planeti. Kvalitetan san. Smorili ste se sada, jel da? Baš niste očekivali da će prva stvar na ovoj listi biti da više spavate. Očekivali ste nešto više fancy, zar ne? A ga, vjerojatno su vas na to navikli neki fitness youtuberi koji vam govore samo zanimljive, ali beskorisne stvari, jer im je cilj samo da vam drže pažnju kako biste ih što duže gledali. Ukapirali ste već do sada da se ja razlikujem od svih ostalih jer dajem samo konkretne i kvalitetne savjete. Ako želite da uvek budete u dobroj formi, da vaš organizam funkcioniše što optimalnije, da gradite i zadržavate što više mišićne mase, a u isto vreme da trošite što više kalorija, počnite od spavanja. Spavanje ima ključnu ulogu u pravilnom funkcionisanju metabolizma i očuvanju ukupnog zdravlja organizma. Tokom sna telo prolazi kroz važne procese obnove i regeneracije koji direktno utiču na potrošnju energije. Kvalitetan i dovoljan san pomaže u regulaciji hormona koji regulišu glad, sitost i brzinu metabolizma. Kada ne spavamo dovoljno, dolazi do poremećaja lučenja leptina i grelina, koje možemo nazvati hormonima gladi jer su isti zaduženi da šalju signal mozgu da ste gladni. Tako da njihov poremećaj često dovodi do pojačanog apetita. Zbog toga ljudi koji hronično malo spavaju imaju veću sklonost ka prejedanju i gojenju. Nedostatak sna dovodi do usporavanja metabolizma, pa telo teže sagoreva kalorije. Ovdje ne mislim samo na kalorije koje sagorite u toku treninga, već više mislim na sve one druge svakodnevne aktivnosti. Odlazak na posao, pranje sudova, usisavanje kuće, pa čak i spavanje. Da, trošite kalorije čak i dok spavate. A ako imate kvalitetan san koji dovoljno dugo traje, potrošit ćete više kalorija, a to se prenosi na onaj naredni dan koji je pred vama. Ako želite da vam trbušnjaci uvek budu vidljivi, potrebno je da vam hormoni kao i metabolizam budu u optimalnom stanju, a prva stvar na koju treba da obratite pažnju je da kvalitetnije spavate. Prava hrana. Ovaj deo će biti o ishrani. Neću previše ulaziti u detalje da ovaj video ne bi predugo trajao, ali ako želite da uvek budete u dobroj formi, neophodno je da uvek konzumirate pravu hranu.
Kada kažem pravu hranu, mislim na hranu koja nije industrijski prerađena. Industrijski prerađena hrana je svaka vrsta brze hrane i skoro sve što možete naći u prodavnicama, a zapakovano je. Dakle, potrebno da jedete namirnice koje nisu prerađene, sveže voće i povrće, meso, žitarice, mahunarke, orašaste plodove i sl. Pravilna i zdrava ishrana obezbedit će vam sve neophodne mikro i makronutrijente koji su u vašem telu neophodni za optimalno funkcionisanje. Manje konzumiranje industrijski prerađene hrane znači i manja verovatnoća da ćete uneti nepotrebne kalorije, odnosno kalorije koje sa sobom donose malo ili nimalo mikro i makronutrijenata. Ja volim da ih zovem prazne kalorije. Sad sledi najbitniji deo kada je ishrana u pitanju. Rekao sam već da ćete posle ovog videa naučiti kako da uvek imate vidljive trbušnjake, 365 dana godišnje. A nije poenta samo da vam zabranim da do kraja života ne smete da pojedete picu, palačinku ili sladoled. Održivost je ključna stvar ako želite da uvek budete u dobroj formi. Naravno da ne možete ceo život da jedete samo piletinu i brokoli. Naravno da nekada treba da se zasladite ili pojedete masan burek za doručak. Ono što je meni pomoglo da poslednjih 10 godina imam vidljive trbušnjake je veća svest o onome što jedem. Potrebno je da budete svesni toga što ste uneli u sebe. Da li su to pretežno masti, proteini ili ugljeni hidrati. Ako vam je teško da napravite razliku, nastavite da me pratite. Očekujte još mnogo korisnih videa. Ono što sam ja uradio je da sam u svoju svest usadio stav 80-20. To znači da se uvek trudim da na nedeljnom nivou konzumiram barem 80% čiste hrane, odnosno one industrijski neprerađene. Ako sam danas išao na slavu i probao sve osim salveta, onda ću imati na umu da sam se danas uništio hranom i da taj prosek u narednih dan-dva treba da popravim. Odnosno umesto onih 80%, potrudit ću se da mi narednog dana ishrana bude čista 90 ili čak 100%. To je održivo jer se radi samo o jednom ili 2 dana, a to može svako od nas. Ono glavno je da na kraju nedelje možete za sebe reći da ste u barem 80% slučajeva konzumirali zdrave namirnice. Ostalih 20 ili manje procenata vam je prostor za opuštanje, kako vam ishrana ne bi postala opterećenje. Verujte mi, u 15 ili 20% ukupna ishrana ima sasvim dovoljno prostora za vaš omiljeni slatkiš, masno pečenje ili specijalitet od brašna i ulja koji vaša baba sprema. A ne želite da se vaša baka naljuti na vas zato što nećete da probate njen kolač. Više mišićne mase. Više mišića ne znači samo bolji izgled. U ovom delu neću govoriti o mišićima trbušnog zida, već o ukupnoj mišićnoj masi koju imate. Sad se možda pitate kakve veze drugi mišići, recimo kvadriceps, imaju sa mojim trbušnjacima. Pa imaju, i tu sam ja da vam objasnim zašto. Fora je u tome što mišići imaju ključnu ulogu u regulaciji metabolizma i ukupnoj potrošnji energije u organizmu. Oni su metabolički aktivno tkivo, što znači da troše kalorije čak i kada mirujemo. Što više mišićne mase imate, vaš bazalni metabolizam je viši. Bazalni metabolizam predstavlja minimalnu količinu energije koju vaše telo troši u stanju potpunog mirovanja, odnosno da bi održalo vitalne funkcije kao što su disanje, cirkulacija, održavanje telesne temperature, rad srca i drugih organa. To omogućava telu da sagoreva više kalorija tokom celog dana. Ili da vam to malo slikovitije opišem, osoba koja ima više mišića potrošit će više kalorija nego osoba sa manje mišića, čak i ako obojica ceo dan ne dignu dupe sa fotelje prateći parove ili neki drugi kulturno-umetnički program. A ako želimo da uvek imamo vidljive trbušnjake, to je upravo ono što nam je potrebno. Mišići su u ovom slučaju kao neki naš saveznik u održanju dobre forme. Sve dok imate razvijenu ukupnu muskulaturu, bit će vam teže da naglo dobijete kilograme. Dakle, ako želite da uvek imate vidljive trbušnjake, postarajte se da redovno radite na hipertrofiji ostalih mišića. Nije dovoljno samo da se zalepite za neku kardio spravu, jer se tako kao najbrže troše kalorije, pa da postanete neki mršavko od 50 kg sa par vidljivih pločica. Znate kako se kaže, trbušnjaci kod muškaraca ne računaju se ako su mršavi, kao što se ni kod žena ne računaju ako su debele. Trening trbušnjaka. Ovde ću da se nadovežem na prethodni korak. Postoji mnogo vežbača koji dugo treniraju, a da skoro nikada ne rade vežbe za trbušnjake. Okej, slažem se da su uglavnom malo dosadne. Nije kao kad uzmeš šipku pa kreneš da cepaš biceps pregib. Ili nagruvaš neku ozbiljnu kilažu pa kreneš da veslaš. Razumem da tad potpuno i zaboraviš da ispod tog sala na stomaku postoje neki mišići kojima takođe treba da posvetiš pažnju. Suština je u tome da trbušni mišići ne zahtevaju puno, jer njih ne možete baš da napumpate kao biceps ili grudi, niti bi to bilo dobro sa estetske strane. U suštini bi trebalo da ih trenirate kao i sve druge mišiće, sa postepenim povećavanjem opterećenja, jer to je ključ za hipertrofiju. Dve najbolje vežbe za trbušnjake su ona gde ležite na podu ili još bolje kosoj klupi i podižete trup.
Drugo je kada visite na šipki i podižete noge. Dodajte na to i neke vežbe gdje imate rotaciju trupa i pokrili ste praktično sve mišiće koji se nalaze u tom delu. Da, slažem se ja da trening trbušnjaka nije najbitniji da biste imali vidljive trbušnjake. Čuli ste za to da se prave u kuhinji i sa tim se uglavnom i slažem. Ali ako možete da ih razvijete i učinite da jače potisnu sloj kože koji se nalazi iznad njih, zašto to ne biste i uradili? Naravno da će doprineti vidljivijim i bolje oblikovanim trbušnim mišićima. Ako želite da uvek imate vidljive i jake trbušnjake, ne zaboravite da ih trenirate. Obavezno lajkujte ovaj video, zapratite ovaj kanal i uključite ono zvonce za koje znam da vas mrzi da ga uključite. A bilo bi baš lepo ako biste podelili ovaj video. Vama to ne znači puno, ali meni znači mnogo jer želim da postanem najpoznatiji žabac na ovoj planeti. Krećite se. Za kraj opet jedan savjet koji će vam možda biti malo dosadan, ali morate nešto zapamtiti. Mnogo više kalorija možete da potrošite na nekim svakodnevnim aktivnostima nego na jednom treningu koji traje sat vremena. Ovaj savjet zvuči veoma prosto. Krećite se više. Ali pored toga što zvuči prosto, baš ovo koči najveći broj ljudi i ne dozvoljava im da vide svoje trbušne mišiće. Previše sedenja, odnosno premalo kretanja, znači i manja potrošnja energije, odnosno više skladištene energije u vašem telu u vidu sala na stomaku. Sala koja prekriva trbušnjake koje biste želeli da pokažete na Instagramu. Ako želite da uvek budete u formi, potrudite se da se svakog dana dovoljno krećete. Šetajte, barem 5000 koraka dnevno. Ako to ponovite 2 puta, svaka čast, dobili ste fin broj koraka. Manje koristite auto. Ako vam je prodavnica udaljena kilometar ili 2, možete i da prošetate 15 minuta, neće vam ništa faliti. Ako putujete autobusom, a ne želite nigde, siđite 1 ili 2 stanice ranije. Šetanje je vrlo podcenjena fizička aktivnost. Mnogi su ubeđeni da moraju da koriste fancy sprave ili da natope majicu sa 3 litra znoja da bi neki trening mogli da nazovu efikasnim. A nemaju pojma da im za najefikasniji kardio trening nije potrebna nikakva oprema. Više kretanja, odnosno svakodnevno šetanje, obezbedit će vam jedan od najbitnijih i najkorisnijih načina da efikasno trošite kalorije svakog dana. Za šetanje su vam uvek svi uslovi ispunjeni, tako da nemate izgovore. Ako još uvek gledate ovaj video, svaka čast. Siguran sam da ste naučili kako da konačno otkrijete te trbušnjake i ono što je još važnije, naučili ste kojih navika treba da se pridržavate da bi on u svakom trenutku bili vidljivi. Navike su veoma jednostavne, kao što ste mogli da čujete, ali problem sa mnogim ljudima je što često ignorišu neke savete upravo zbog toga što zvuče jednostavno. Naučeni su da traže komplikovane odgovore, misle što komplikovanije, to bolje. U ovom slučaju to nije tako. Kada je u pitanju bilo koja navika koju želite da steknete i zadržite zauvek, poenta je da koraci ka njenom ostvarenju budu održivi, jednostavni, nešto čega ćete moći uvek da se pridržavate, što će postati deo vas. Naučili ste koje su najbitnije stvari koje treba da znate ako želite da vam trbušnjaci uvek budu vidljivi. Počnite da radite na njima, na svakoj od ovih 5 navika i unapređujte svaku od njih korak po korak. Zadajte sebi male ciljeve i težite ka tome da ih ostvarujete jedan po jedan. Male pobjede na svakodnevnom nivou obezbedit će vam potrebnu motivaciju da nastavite dalje. I ne sumnjam da ćete uskoro vidjeti svoje trbušnjake. Vidimo se u narednom klipu.